इसी वजह से मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा Bây này hiện India होता Expo 2020 कल होना không phải chắc sao có hình line việc ai là saoตัวไหนเฮียนเกตชูอ่ะกันลุดตอนนี้ไอ้ที่เบ็ดพอลูกบุกแค่ตัวชับเข้าปากตัว Expo 2020 กันตอนนี้ว้าว Maruti Suzuki Brezza chuak thar tur headlight dang lama bumper dang lam pa tail light dang lam bok loại nung bumper đang làm bộ LED full LED model 1060 khắp lại TV. Cảm ơn tôi nhé. Thấy anh lúc không? Swift. Rồi sau này cho makan lolo ya. Jimny không end à? Jimny. Này sau này xong về nào? Moitos born na sa luay khóc vậy hay là cái này nói là Futuro e electric car and concept car tour ni auto ka ni ये गाड़ी है Kể đó sao? Chị à. Doon ko ba yung masih concept car sa ni? Sports car. Ay mi zong zoi nan ada chimney. Jimny 1.5 liter engine 5
manual transmission nia chuan 4 wheel ari zong hi 1100 kg nia 1.5 liter kan ti to ka chuan horsepower hi 101 vel ani mai thei ala chiang lawa chuan om chia chu rai kg nga kg ruk velin a zang do na ma hi a sai sa ting sira tong nong lam chu drum brake chung hi chu infotainment system लेकिन इंडिया में चलेगी ना सीधा उधर वेरी नाइस mi zong zong in an pha det aman hi 9 to 10 lakhs borewell expected projector headlamp nea fog light hey 2020 ignis thar bumper thaka back reflector an thaka so roof rail hin thak ni ka shelo so ma thak an nei yo so right ya infotainment system noi AC control na son thak ko ma grill an thaka bumper an thaka chumi dang zong chuang lai chuan connection ang thei lo le han